Ngan masalo na puang matua. Dolo dio mai la umba saki kadana puang matua lante melambi ito temo. Alo Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2020 ta masambayang. Kipudi komisi aki pakala abi komi o puang matua lante melambi to temo. Belana payan tu mama semi siapa kaboro milako kami. Dolo dio mai la umpamulaikan ni mengkarang lante melambi ki sorong katuang ki mati olo mi puang. La umbasa kang kadami kuasa pena masalo umpas sakekan. Deno pa na yatu kadami ki basa situru lalan pa porayami. Lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Renungan harian Toraya Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2020 kadana puang matua tulata basa lamai kadadian 30 misa dimulai diomai ayat 22 sailako ayat 42. Kadadian 30 misa dimulai diomai ayat 22. Ia to nama talungallo mo, napo kada mi tau lako laban na kuah, malay mo tu Yakub. Na solami laban tu mintu sang dadianna, anna ulai pada mambelan na kalingkan pitungallo, anna lambi idio buntu Gilead. Apa sa itu puang matua lako laban to Aram, to nama bongi lantin dona na kuah. Kilalay tongan ni, da mo maakada lako Yakub, la melona, la kadakena. Mangka to, nalambi imilaban tu Yakub, ia tu Yakub unosok mo tendana do buntu ia to, na ia tu laban unosok to daya tendana do buntu Gilead. Makada mi tu laban lako Yakub na kuah, umbara susi te penggaurammu. Amu tangga anak sia mupalayan tu may anakku butung to dirampa basi mataran. Apa rabanang na amu malay kamama bangra sia mutanga anak tang mupokadan siamo ang kuisan ni lau solangko naturu kaparanuan sia naturu sengo sia oni ganda sia oni katapi. Sia tae poliopi amu tangga anak unudungi tumati batikku muane sia baine. Ia moto muni umpo gau mo penggauran baga. Matang duka sia tulimangku. La pata apai ko kadake. Apa sang maibongi nama kada lako kaleku tuka penombanna ambekmu nakua. Kira tongan ni. Da mo makada lako Yakub la melona la kadakena. Totemo inang lamale mo ko belanna mamali tongang ko lako banuan na ambeemu. Na maapay amu bokoy tubalokku. Mebali mitu Yakub lako laban na kuah. Mataku na kukua. Mialay toronai mani tumay anak kami na minda mini unapai tubaloomi daamo na dipatuo len daka idio tingayo na mintu sang dadianta kela denni dio kaleku tu apami alay sule apatay anna isan ni Yakub kumuamang kamo na boko Rahel tama mi tendana Yakub tu Laban sia tama tendana Lea sia tendana tobaine sa bua da dua na tae na kabutui lenni ia tonna sunmo lamai tendana Lea anna tama tendana Rahel. Apa nala mo Rahel tu balo tahu anna patamay lapik unta anna okoy na pebaliami Laban lantenda ia to apa tae na kabutui. Na kuami tu Rahel la kuambe na. Da mi sengke ambe.
Belan na tae ku belay bendan dio tingayomi. Panarampoy na alalan biasan na baine. Nape madakay lantenda iya to apa tae nakabuto itu balo taon na. Redek miara ana Yakub ana sarabay tulaban na kualako. Apara palendurangku siya kasalangku ami sengkera undi unula na. Iya to mi bille si misa-misay pareanangku. Apara tu pareanammi mi kabutui. Painday te tingayo na mintu sangada diangku siya sangada diammi. Anna paulaiki salunna sola 2. 20 mo taon na torro sola kamu. Na iya tu domba birangami siya bembe tae bangara masalah tu anakana. Siya iya tu lakin na taera angku kande. Iya tutang kulain na mo tae angku patiruang komi sangadin na kusonda. Siya iya tu dibokona ke kulay allo ba atu mabongin na mi pasurungin na. Nala ada na allo ke allo. Siya iya ke bongi na para na sangkang. Siya maroya na. Natotemo 20 mo taon na lan banuami 10 apa ana 10 apa ana taon na ruran na mati. Dio na te anak kami da 2. Ana anan taon na dio na dombami siya bembe mi ana pe 10 mi sondai tu saro rata ako. Ya ketang lana rondong na kapenomban ambeku, kapenomban na Abraham, siya to na pengkaulay Isak, manasa to temo, misua na amale maapala aloobang. Manasa na tiro puang matua tu pariiku siya kamara atasangku mengkarang, iya mo umpakilala komi sanga maibongi. Amen kadan na puang. Puang merinding pala, perlindungan Tuhan. Den penanian pas sekolah minggu, yaki di Palembay tama bahasa Toraya nakua, pemarangai umpake matamu mentiro, pemarangai umpake limamu memkarang, pemarangai umpake lentek mulu mingka. Belanna natiro ambe domai suruga. Ia te penanian ia te maapakilala kumua. Mintu tu dipegauna sia di panataan lan katuan. Tontong na pemaranga puang matua. Susiduka moto. Haagan katuan na Yakub to na torro dio banuan na Laban 20 tahun na. Apa belan na tae mo na susi tu mangka na pasipatu. Tae mo na susi tu na pokadan na Laban tu na pogau. Malem itu Yakub untampe. Susi duka mo to na pogau Yakub lako Laban. Napakena. Saya lako sengke tu Laban anamale unulai tu Yakub. Apa belan na tontong na rondong puang matua tu Yakub. Ana maakada lako Laban na kuah. Kilalay tongan ni. Da mo maakada lako Yakub lamelona lakada kena. Ayat 20 na apa. Narondong puang matua tu Yakub. Tanya belan na sipatu tu Yakub di kamasay. Sangadin na belan na paakaboroon na puang matua lako kalena. Kumuadaan na tontong umpogau kasalan. Napapayan puang matua. Tu kamaloloan na lananay umpas sulay. Tu taon na lako lalan malolona siya katonganan si turu pa porayan na. Ia moto la tontong di kanasay lan katuan ta kumua. Tae ana maapakapa tu puang matua lako kaleta. Tontong kinapatiruan tulalan katilendokan. Nakamasi siya me paakadanan susi Yakub. Na paakadanan puang lako Laban. Lan 1 Korintus pasal 10 angka 10 talu na kuah. Maruru tu puang matua. Tae
napopa elok nai komi di patondoni petoba sangadinna lan pada napabuutu petoba tu katilendokan kumua ami batta umpeng kanan nangi manapa komi lako puang belana ia tu puang malolo sia tontong ki lana taranak ke allo sia ke bongi. Amin. Tamas sambayang. Kure sumanga puang tu kadami melambi totemo napa matoto kan ni pasake kan masola nasang pasake tu jemaat rama lan torron nambe torron nindo torron nanak sia torron nampe ampo lan lopian ni tu katuan pasake kan masola nasang lalu rumah tangga ki lami pasake tu jemaat rama lalanna makure sumanga belanna ulang tahun lan pergumulan belanna kamaramunan batang kale sia ya tu kombongan mi lan kamasakian o puang kamu mau puang tula umpakaboro isya umpasake lalu mintu allo katuanna pagari tu salaki puang mi perangikan umpotete puang Yesu puang pelabak na kasalangki ki mas sambayang mati olo malabi imi. Amin.